vam predstavim u nekoliko najkraćih crta ovaj udžbenik. Pre svega, ovaj udžbenik je na neki način logični nastavak 5. i 6. razreda. Znači, slična metodologija rada, slični su i porivi koji su u stvari vodili ovu ideju o stvaranju udžbenika. Jedna od stvari koje se ja zalažem u mojim udžbenicima jeste upravo da likovna kultura jeste način otkrivanja sveta na jedan drugačiji način od nauke ili od društvenih nauka. Pre svega, reč je o vizualnom kanalu. Znači, mi otkrivamo svet sa očima, 80% informacija dolazi kroz vizualni kanal. U tom smislu i ceo udžbenik i način koncipiranja programa, onoga što je zadato, planom i programom od strane ministarstva, jeste usmeren u otkrivanje stvari koje mi istražujemo, odnosno deca istražuju kroz druge predmete. U tom smislu, to je jedan od najjačih i stožera ovog udžbenika, jeste proživanje sa drugim predmetima, ali isto tako i nadovezivanje i povezivanje sa gradivom iz likovne kulture iz 5. i 6. razreda. Treća stvar koja bi bila možda interesantna da se kaže kao jedno jako uporište ovog udžbenika jeste povezivanje u okviru istih lekcija različitih pojmova. Kada sam gledao šta je u stvari savet ministarstva da se u jednoj lekciji nađe, učinilo mi se da je to preobimno i prekomplikovana stvar da se stvaraju vrlo različiti, da se spoje vrlo različiti pojmovi. Međutim, kreativnost i pisca, ali i vas kao nastavnika, jeste u tome da mi ove zamke na neki način prebrodimo i u tom smislu ja bih vas pre svega pozvao da istražite deo koji se vezuje za komunikaciju i za mitološku temu, gde je na vrlo interesantan način, ja sam se potrudio da spojim priču o mitologiji, priču o Pusenu, jednoj njegovoj slici koja se nalazi, čija se replika nalazi i u zgradi Fakulteta likovnih umetnosti, a radio je Milo Milunović, osnivač Akademije. Fotografiju koja datira iz 1926. godine i koja dokazuje da je Milo Milunović kao mlad autor tu sliku kopirao u Luvru. Na kraju, ta fotografija je obrađena kao siže da bi se istražio kadar. I vi sad imate jedan prosto neverovatan splet okolnosti i to je čak i u recenzijama stavljeno kao i podvučeno kao jedan od jakih stvari, da vrlo različite priče, vrlo različiti pojmovi ulaze u jednu pitku naraciju koja se nadovezuje jedna na drugu. Inače, ovaj udžbenik pokriva 3 velike celine, to su prostor i kompozicija, komunikacija i svet oko nas. Svaka lekcija ima nekoliko, da tako kažem, celina koje su podeljene metodološki i to su u stvari nešto što se provlači u 5. razredu, nešto što se provlači u 6. razredu, pa i u 7. razredu smo tako koncipirali lekciju. To je pre svega nalog ili pitanje kojim se počinje istraživanje, zajedničko istraživanje, najčešće to dolazi iz nekog svakodnevnog života. Druga stvar je povezivanje, to je odeljak kojim se spaja gradivo ili iz drugih predmeta sa gradivom iz likovne kulture ili gradivo likovne kulture koje se nadovezuje na prethodne 2 godine. Zanimljivost u jednoj rečenici je mesto gde đaci, pa na neki način i vi kao nastavnici, treba da otkriju nešto što je zaista neuobičajeno i nesvakidašnje za likovnu kulturu. Na kraju tu su web adrese gde se pominje određeni pojam na drugi način i to je nešto što treba da bude komplementarno sa glavnim sižeom i sadržajem svake lekcije. Na kraju zadaci praktični koji mogu da se izvode na času ili kod kuće, u zavisnosti od mogućnosti i od konstelacije okolnosti, su tu da upotpune gradivo
ovih lekcija i na kraju krajeva da učenicima ponude da primene one gradivo što su usvojili kroz teoriju, kroz lekcije. Ja se nadam da će vam ovaj udžbenik dobro doći. Nadam se pre svega zbog toga što mislim da vi radite, kao i ja, jedan posao koji je prilično nezahvalan u savremenom svetu. To je posao gde vi treba da otkrijete ili na neki način da usmerite pažnju mladih na jednu novu dimenziju, na jedan put kojim se ide, kojim se teže ide i na kraju krajeva od vašeg entuzijazma zavisi naravno broj kandidata koji će odabrati umetničko zanimanje u budućnosti. Ja vam se zahvaljujem na vašem naporu i cenim svaki trenutak koji vi provedete sa studentima, sa đacima, koji mogu da budu kasnije i naši budući studenti. Hvala velika.